أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum hürmetli cemaat, hürmetli mimandar. Allah subhanahu teala barchalarınızın ömürlerinizde uzak, dinlerinizde sağ olsun. Allah subhanahu teala basıp gelgen kadamlarınızga ecir savaplar yazsın. Allah subhanahu teala ötken ata babalarınızda, ötkenlerinizde öz rahmetini alsın. Tere ata analarınızdan, ağayın tuğan tuskanlarınızdan ömürleri uzak, dinlerini sağ olsun. Buna bizden Kurban Ayt merekesinde arnalgan küres toyumuz barşamıza kutlu olsun. Allah subhanahu teala bunday toylarımızdan dünya ahiretimiz için hayırlı kılsın. Mene жылda berip atkan toylarımız bugün biz birazrak geçip kaldık. İnşallah bu medresede bolup atkandan keyin küresde de orunda ara öserde bir azgına basayam ruhani nar alayık. Dünyada nişeret bükken çempiyonlar dünyadan ötken. Barak öletin kezinde imansız gitken. Dünyada kança batırlar bolgan o. Barak olardın çüreginde iman bolgan. Dünyada kança baylar boldu. Zekat sadakası boldu. Yerten inşallah baratın ceret cennet ekendiginde eşkanday kümen çok. Bırak kança baylar boldu, baylığı boldu, atağı boldu. Bırak dünyadan imansız gitti. Tepten onun arkasında, urpağı da yeski almaytın, şirigin toprakka aynaldı. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de minha halaknakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ihrad. Biz sizleri de topraktan yarattık. Biz sizleri de toprakka kaytarhamız. Biz sizleri de topraktan kaytartırılacağımız dedi Allah subhanahu teala. Siz ben biz topraktan yaralgan edik. Mene ömür sürüp atırmız. Yertin ana jerge, kara jerge kiremiz. Yani topraktan karlamız. Bırak yertin kıyamet gününde Allah subhanahu wa ta'ala sol topraktan her kayısımızda, her bir müşemizde tügeldiği menen ayakka turguzup koyat. Sol günde Allah subhanahu wa ta'ala'nın nazarına alıngen cenneti bendelerden katarında turu da Allah nasip etsin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerinde keltirede mağam bir günü Cebrail Amin geldi. Cebrail Amin gelip durup ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kança ömür sürsün berber ölesin dedi. Karanız. Kança ömür sürsün berber ölesin dedi. Meyli patşa bol, meyli minister bol, meyli bay bol, meyli bir namazkan takva bol, meyli bir narkoman alkaş bol, meyli bir kisavur bir iflas bol, berber dünyadan ötesin dedi karanız. Dünyada hiç kim mengilik kalmaydı. Kanıydı mengilik kalsa kişiye bütün dünyanı titretken Zulkarnayn der, şıgıs ben batısta bilegen Zulkarnayn der, mengi casavu keregen. Dünyanı şıngırtkan Firavunlar mengi casav kerek edi. Çok, her bir adamga belgilengen bir ömür var. Sol ömür bitkenden keyin adam ölüyor. Bu ölümde adam tatıydı.
Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kimdi жақсы көрсең жақсы көр, бәрібір одан ажырайсың деді. Қараңыз. Үйдегі жақсы көрген қатынымыз ба? Үйдегі жақсы көрген кукуламыз ба? Соның сөзінен шығалмастан, соның сөзінен бір қадам шығалмастан, қанша күнәларға батып атқандығымыз, бұл ащы болса да ақиқат. Bir рет болса да басыңа бір орамал тартып алшы деп айта алмайтын сол жақсы көрген әйеліміз ба, ертең одан ажыраймыз. Жақсы көрген бала шағаң ба, шоколад кәмпитпен баққан балаң ба, одан да ертең ажырайсың. Осы досымның көңілі қалмасын деп тұрып, ішкен арағың бар еді, ертең сол досыңнан да ажырайсың. Ең жақсы көргендеріңнен ажырайсың. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, қандай амал қылсаң амал қыл, қандай амал қылсаң амал қыл, бәрібір сол амалыңмен жауап бересің дейді. Қараңыз. Намаз оқы, ораза тұт, зекет бер, садақаңды бер, ертең иншалла бұның арқасында мәңгілік жәннат бар. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Suyunuşta haber veriniz. İman keltirgen eken oğan hiçbir dersini serik keltirmegen. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Amaldardın en jaksı ağayınlar namaz. Namaz en jaksı amal namaz. Başka amaldın barlığı bir tiyin. Bir tiyin başka amaldın barlığı. Sebebi Allah subhanahu wa ta'ala imandan keyin namazga buyuruvadır. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Namazga buyuruvadır. En jaksı amal bu namaz ağayınlar. Namaz er balaga 12 yaşından parız bolgan edi. Kız balaga 9 yaşından parız bolgan edi. Toy dese kaynayımız, meyram dese caynayımız. Bırak namaz dese, namaz deytin bolsa başımız ağrıp kaladı, yüreğimiz sıkılıp kaladı. Sebebi şeytanın toruna düşüp bitken biz. Namaz dese okugumuz kelmeydi. Bırak sen namaz okusan da, nemesem sen okumasan da, bunun Allah'a hiç kanda bir paydası ziyanı yok ekendigini bilgenin deydi. وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ En jaksı amal, ağayınlar oraza. Bunu inşallah biz Şaban ayında turmuz. İnşallah 29 günden keyimine Ramazan, uluk Ramazan geledi. Jaksı amal kılgan, o sonday bir könünün ıstığından bolsa da, orazasını tutkan. وَعَمِلِ الصَّالِحَاتِ Jaksı amal kılgan, ata anasını hürmet kılgan, ata anasını izzet kılgan, türlük gününde ata canım, ana canım deyip hizmetin kılgan, ayağın süygen, kolunu süygen. Ata anana dok kılasın o, ata anandı jerkisin o, bırak özünden sel güçlürek gelip kaladın bolsa, özünden sel bayrak gelip kaladın bolsa, tabanın çalavga, onun arkasın çalavga yalmastan isteyiveresin. Belkim en jaksı amal ata ananın razılığını alu. Özüne berilingen perzentlerge dini talim tarbiye beru. Balan namaz okumasa karamaysın. Balan aran işe karamaysın. Tepken tünde toyup iş gelip jatadın bolsa küvelikke ötesin. Balan tünde toydan iş birine de biraz uktasın deyip aytasın. Belkim jaksı amal bul öz perzentinde, özünden tuğulgan perzenti, özünden adal tuğulgan perzenti, iman men, İslam men, jaksı amal men terbiyelewin. Bana iman keltirgen, cenede jaksı amal kılgan bendelerge suyunuşta haber veriniz. Allah subhanahu wa ta'ala olarga aslından daryalar, özünden ağıtıratın cennet var dep aytıp atır ağayınlar. İnşallah Allah subhanahu wa ta'ala barşamızda cenneti boluda Allah nasip etsin. Siz ben biz Müslümanız. Siz ben biz ata babalarımız Müslüman bolgan. Duruz hazır özümüz bir beynamaz, bir beytayan. Namaz dese başa ağırıp kalatın, Kur'an dese köse ağırıp kalatın bolsak da bizden bırak babalarımız öte bir takvalı candardan bolgan, olar imandı candardan bolgan, olar eşkaşan özünün imanın eşkanda dünyaya, eşkanday mansapka satmagan babalardan urpağı ekendigimizde eşkaşan esten çıkarmayık.
Allah subhanahu wa ta'ala sonda bir ulug' kudretli zat. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kılıp aytadı. Kuntum hayra ümmetin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf ve tenhauna anil munkar ve tu'minuna billah. Sizler adamzat üçün çıkarılıngan ümmetin en jaksı bol çıkarılınız. Nemenen? Jaksılıkka buyuru menen. O agayın, denin sağ, akılın bütün, kiyimin bütün, karnın tok bolup turgan vaqtda jaksılıkka şakıralmasan, bir alkaş özünün bir dostuna arak işuge abden üret aladı. Arakta işke saladı. Bir cözekşe, bir adamga, düzgün adamga cözekşelikte üret aladı. Siz ben biz Müslüman bolup özümüzün bağrımızı namaza şakıralmasak, imanga şakıralmasak, adamiliğimiz kayda bizden. Belkim karаңыз, sizler adamzat üçün çıkarılıngan ümmetin jaksı bol çıkarılınız. Nemenen jaksılıkka buyuruu menen, jamandıktan kaytaruu menen, Allah'a iman keltirүүңүз menen deydi. Bir nemistin kızı bir restoranga kelip kalsa, bir iki jigit söylesip otur. Ana jigitlerдің söylesip oturganına karap kayran kalat. Men Kazakta aytıp atkan jokmун, Tajik'te aytıp atkan jokmун, Özbek'te, Türk'te aytıp atkan jokmун. Bir nemistin kızı, ol İslam ne ekenin bilmeydi, azan ne ekenin bilmeydi, meşit ne ekenin bilmeydin. Bir kız kelip karasa, iki bir Müslüman jigitliň söylesip atkanına karap kayran kalat. Ol ekeu sonda bir adamı söylesip oturat, janına kelip durup, men de sizler menen söylesip sizlerдің sözleriňizdi tıngdasam boladı mı? Ya kel meyli otura berdi. Sodan ekeu jene sonda bir sözleri söylesip otur. Sonda soraydı, sizler ne aytmasızlar özü deydi. Sizlerдің sözleriňiz mına çançaktagı sözlerden mülden bölük koy deydi, karaňız. Sonda iya deydi. Biz birbirimizni jakşılıkka şakırıp atırmız deydi. Ha? O ne degeni? Biz birbirimizni jakşılıkka şakırıp atırmız. Jamandıktan kaytarıp imanımızı küçeytip atırmız. Allah'a bolgan imanımızı küçeytip atırmız. Bizning zatımız adam bolgandan keyin biz adamdardı jakşılıkka şakırıbımız gerek. Jamandıktan kaytarıbımız gerek deydi. Sonda neçe? Bu İslam deydi. Bu İslam deydi. Bu Allah'ın buyurgan bizge farzı deydi. Ha, sonda men de osunday Müslüman bolsam boladı mı? Sizlerden osu sözlerinizde men de yeslip bunu kabıldasam boladı mı deydi. Sonda karab durab da iya deydi. Ekeu bir-birini karab durup, jakşılıkka buyuruu, jamandıktan kaytaruudun paydaсын karaşa, Allah bir adamdı bizge alıp kep koydu. Sondan kızga oturad da, karındasım dedi, bu Müslüman boluu üçün en uluk bir söz var. Sonu aytı gerek birinci deydi. Meyli men aytayın deydi. Sonda jaňagy jigitin biri eşhedü en la ilahe illallah. Kız dirildip ketet. Eşhedü en la ilahe illallah. Kız dirildip ketet. Korkup ketedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dep kız kaytarat. Karasa ana jigitin közünden munçak jasagy batar. Sonda ana kız titrep ketip, siz nege jylawatsız dedi. Şimdi çok dedi. Bu kuvanç koy dedi. Bu kuvanç koy dedi. Nege kuvanç dedi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin bizge bergen vesiyetin, Allah'tan buyurgan bir buyruğunu orundadım. Endi ölsem de eşkaşan arbanım yok dedi, karaňız. Siz benen bizde bir adamda dinde düşündürüp, onun yüreğini aşıp, onun da telen kelimeye geltirip koyatın bolsak, mana dünyada en baktı adamlarga inalamız. Dünyadaki en ülken bir bakın, siz sebepte bir adam Müslüman bolsun da, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ali, ey Ali, ey Ali, eğer sen sebepte bir adam İslam'a gelip kalatın bolsa, kızıl tüyeni sadaka kılganından artıqraq dedi, karaňız. Elhamdülillah. Yelimizde sonda bir tanıştık.
amandıq, toqtuq bolup turgan vaqtda bu mindetde erkaysimiz orundauga mindettimiz agayınlar. Erkaysimiz ülkenimiz bolsun, kişimiz bolsun, meyli ol trener bolsun, meyli ol şagirt bolsun, birak olardyň en uluk maksadı Allah'tın razılığı, Allah'tın cenneti boluğu gerek. Ol neme bolad? Ol Allah'tın buyurğu menen bolady. Ol Allah kaytargan amaldan kaytu menen bolad agayınlar. Allah subhanahu wa ta'ala asa kamkor, erekşe merimdi bolgan uluk zat. Bir köne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sürekli sahabalarından biri Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin müşriklerine cibir et. Mekke'nin akimlerine cibir et. Mekke'nin başçı zalimlerine cibir et. Barsolarda vağız kıldıydı. Vağız kılıp şakırgın deydi olarda. İmanға şakırgın deydi. Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu özü nazikten gelgen jigit boladı. Akimler çakıranma demedi de. Ana kankor zalimdardı. La ilahe illallah degenderdi. Asıp öldürüp atkandardı mı demedi de. Lebbeke ya Resulallah. Siz magan ne buyurgan bolsanız onu magan orundau asa hürmet buldu etti, çıkıp gitti. Mekke'nin müşriklerin, Mekke'nin akimlerin, zalimdarın oturgan yerine kirip bardı. Kirip bardı da, men sizlerge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin keltirgen vesiyetlerini alıp geldim. Sonda Abu Sufyan Mekke'nin akimi edi. Solay mı? Meyle ay çıkan bir tındayık dedi. Bizge Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem keldi. Ol bizlerde bir Allah'a sığınuğa şakırdı. Eşkanday arvaq, eşkanday evliye emes, eşkanday bir yeskertkişli emes, жалғыз gana özüne kulçuluk kılığa şakırdı. Ol bizni urluk kılıdan kaytardı. Ol bizni zina kılıdan kaytardı. Ol bizni birbirimizden boktasudan, birbirimizge kol götürüden kaytardı. Ol bizde ata-analarımızda hürmet kılığa buyurdu. Ol bizde özümüzden verбеген perzentlerimizde жақсылап talim, terbiye veruge buyurdu. Tepden bizden aramızda özünün kızlarını kızlı bolatımıza terleyin kömeden adamlar var edi. Terleyin kömgen adamlar var edi. Onun varlığı haram ekendiğin belkim özünün tuğulgan olma, kızma onlarga жақсылап talim, terbiye veruge buyurdu. Adamzattın işindeki en ulusu bizde en takvalarınız dedi. Allah'tan en korkusularınız dedi. Biz her daim ol zattın aytkanını istep, alhamdülillah öte bir sonda bir çüregimiz baylıkka toldu dedi. Sonda Abu Cahil desin de sondar baysınlar mı dedi. Ey Abu Cahil dedi. Senin düşünügün boyunca kiyimi bütün karnı tok, dünyası bar adam kadar bay deyip düşünesiz. Duruşma dedi. İyya dedi. Bırak bizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaysı bir adamın yüreğinde ruhani baylığı olmasa, onun kança dünyası bolsa da ol kedi degen dedi karаңыз. Adamın kança dünyası bolup durup, işkencegene aldında, işmegene artında bolatın bolsa da, onun bırak ruhani baylığı olmasa, ol kedi dedi karаңыз. Sonda Ümeyyet ibn Halaf ey Zeyd dedi. Sonda senderдің bäriň birsinderme dedi. Muhammed sender barlığın birsinderme dedi. İyya dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ol peygamber dedi. Biz onun sahabalarımız dedi. Bizden işimizde bay kedey degen ayrı yok dedi. Bizden barlığımızdan pravamız teң dedi. Tokta dedi. Toktagın dedi. Sonda dedi, mına Bilal, mına kara, teksiz dedi, men sonda pravası teң demeksin be dedi. Sonda Zeyd ibn Haris radıyallahu anhu karab durup, iyya dedi. Ağayınlar, biz Müslümanbız. Bizim barlığımızın pravamız bir değil. Siz bilen bizim barlığımız Müslümanbız. Ümeyyet ibn Halaf, bırak bul müşrik. Sodunuzda gazaptanıp, aşırılanıp durup,
Ağzına qarab söyleyen edi. Bul kul menen men hiç kaçan teң bolmayman dedi. Bul kul dedi, men ise kocamın dedi. İkimizin aramızda asman men jerde ayırma var dedi. Ey Bilal dedi. Estibatsıma ananın aytıp atkan sözün dedi. Bir orap dedi, jagın kayırıp koygun mınanın dedi. Sebebi nadan adam negesine de, birlikkesine de, nadan adam negesine de, küşünesine de, nadan adam negesine de, ol özünün tektiligini sene de, almamı Müslüman adam, ol jalgızgana Allah'a sene de, ol jalgızgana Allah'tan gana korkat. Momin adam Allah'tan korkkandığı üçün, eşkanday aşık jerde de, jasırın jerde de günah kılmaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn Haris'te akimlerge, zalimdarga jibergen edi. Bilal'de yesini de algan çıkıdı. Bırak Allah subhanahu wa ta'ala men yehdihillahum fela mudillala ve men yudlil fela hadiyala. Allah kimde doğru yolga bastığımızda onu hiç kim adastırılmaydı ağayınlar. Bırak Allah kimde adastırıp koygan olsa onu hiç kim doğru yolga bastırılmaydı. Mana bir yıl bul kürestin bolup atkandığına da 20 yıl bolup kaptı ağayınlar. Ösirge kelip medreselerde körüp, mana candağı mazarlarda körüp, mana jerdeki kavimdi görüp durup, yesi kirip durup, ay men de Kazaktın balasımın koy, men de bir Müslümanın balasımın koy dep, neşe adam namaz okup gitti. Bırak bul jerge kelip, aşin svistogunu çalıp durup, eseri de yok. Tövbesi de çok bolup ketken kança adamlar boldu ağayınlar. Mana жерге kelgenden keyin azgana oylanыңыз. Allah yüreğinizge ülken bir baktı berip koygan bolsa, siz dünyadaki en çempiyonsuz. Ol ne? Ol iman. Ol iman. İmandan artık baylık yok. Bilal qarab turdu da men onu oralmayman dedi. Bir qarasa yüreği dir etetin Bilal oralmayman dedi. Nege? Ol adamdan emes, Allah'tan korkatın imanға iyi bolup kalgan et qarаңыз. Biz köbrak adamlardan korkamız. Biz köbrak adamlardan yolamız. Allah'tan korkpayımız. Allah'tan köbrak korkpayımız. Allah'tan köbrak uyalmayımız. Ahir Allah bizde hayvan emes, adamzat kılıp jarat koygan edi. Mügedek emes, bütün kılıp jarat koygan edi. Elsiz emes, küçlü kılıp jarat koygan edi. Bırak ne katırdık ağayın? Ne katırdık? Ne katırdık aytыңызшы? Allah eğer densallık vermese, doktor şaup жүрген bolar edik. Onday adam kançama. Allah eğer perzent vermegen deydi, evliye taspen tasla arılap жүрген bolar edik. Bırak Allah sonun barlığını özü berip koymadı mı? Ol oluk zat. Ol siz bilen bizde adam zat. Oluk adam zat kılıp jarat koydu. Akıl parasatlı berip koydu. Denimizi sağ kılıp koydu. Bugan şükürler bolsun. Bilal ibn Rabbah raziyallahu anhu'da çıkarıp alıp, uğrup, tebelip, sonda bir azaptarben azaptagan vaktında da onun yüreğine kirgen imandı hiç kim çıkarıp alalmaydı ne de. Ol ne dedi de? Ol Allahu ahad dedi ne de. Ol Allahu ahad dedi ne de. Tanıştık zamanda tilini Allah kelmeyi, kirişaların köveyip ketede. Bırak kabirge kirgen vakta, kirişan da, ağan da jerden berelmaytının sezini kerek. Bilal ibn Rabbah raziyallahu anhu sonday azapları körüp durgan bolsa da, ey Muhammed senin dinine kirip osunçalık azaptandım koy, meni kutkarsayşı degen yok. Sebebi ol kimge iman keldirdi? Jalgızgana Allah'a iman keldirdi. Allahu akbar. Ol uluk edi. Kança azaptadı. Bir güne günün ıstığına çıkarıp durup sonday bir azapta vatkan vaktında Abu Bakr Sıddık raziyallahu anhu kelip kaldı. Ey Ümmeyye koysayşı, bul bir şeyleri azaptayı veresin be. Koysayşı, çiverseyşı bunu degene de, bunu özün buzdun ba dedi. Özün kaytar endi dedi. Men bunu satamın alasın ba dedi.
Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin oluk sahabalarından, bay sahabalarından edi. Ey baylar, közde aşu gerek. Baylık jaksı, Müslümanda bolgan baylık jaksı. Eğer Abu Bakır'day cömert bolatın bolsa, Abu Bakr Siddiq raziyallahu anhu da iman keltirүүден aldın eşeğin bir savdager edi. Eğer ol Peygamber aleyhisselamga yer kesmesinden dünyeden ötkende eşeğin Abu Bakr bolup ölüp ketken bolar edi. Biroq ol sonça baylığı menen birge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman keltirip dünyeden ötkenden son ol kıyamet gününe şeyin Abu Bakr Siddiq deb bütün Müslümanların tilinde dastanга aynaldı ol. Kançaga satasın dedi. Şeýtip 200 dirhamga dedi. Sanap bere saldı. Sanap bere saldı. Sonda ahmak dedi. Eğer dedi 2 dirham deseng de beriş veretlim dedi. Müslüman adamın cömertliğini karаңыз. Müslüman adam mindet üçün istemeydi. Belkim ey Ümeyye dedi. Eğer sen 2000 dirham degenin diyem satıp alatınım dedi. 2000 dirham deseng de satıp alatınım dedi. Karаңыз da Müslüman adam اَلَّذِينَ رَحَمَاهُ بَيْنَهُمْ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّرِ boladı. Müminler birbirine mihirban boladı. Müminler birbirine cerdim beredi. Müminler birbirine jakşı göredi. Müminler birbirine kadirleydi. Belkim olar kafirlerge kattık ol boladı. Ökünüşke oray bolsan, bizden hazırki vaqtdaga Müslümanlardan kadirsizligi, Müslümanlardan top-topqa bölünüp ketüvi, meni osa ayeti kerimaga men bermegendigimizden, Müslümanlar birbirini jaman göredi, birbirine selim berse eli kalmaydı, birinin arkasından gaybatın kıladı. Eğer de bir imansız kelip kalatın bolsa, onun arkasını çalauga da dayın turat. Belkim müminler rahamau beynehum aşiddan alel kuffar boladı. Ey Umeyye, eğer 2000 dirham deseng de 2000 dirhamды beretlim dedi karаңыз. Onlar dünyada sonda asıl adamlarga aynaldı. Tebden Allah subhanahu wa ta'ala Bilal raziyallahu anhu sonda aziz kılıp koydu. Ol kul edi. Ol kul edi. Bırak Allah onu aziz kıldı. Men ne bir ülken baylardı bilemin. Ataları sonda ülken abroylu adamdardı bilemin. Bırak baldarında iman bulmagan edi. Onlar da ol abroy jogaldı. Onlar da dünyada jogaldı. Onların nemireleri jogalıp keteyin dep atır. Bir jigitke aytdım, sen bilesin be, bayagda senin ata babaların Sovettin vaktinde da yeldin üstünde abroylu adamlar edi. Sol ata babalarından iman kaçıp edi. Sender ne boldunlar? Kelen berin alkaçsınlar. Kelen berin teksizsindir. Kızın üyünde tuğup atkandığı da çalgan emis koy dedim. Sebebi Allah sagan azizlikti berip koymadı. Sen korlukta abzal gördün. Korlukta abzal görü. Bu imansızlık bul. Belki Bilal raziyallahu anhu da Allah sonda aziz. Onun akesi direktör emese de, onun akesi prezident emese de, onun akesi hakim emese de Bilal'din tegiz oğadı. Ol kul edi. Mekke fatih kılıngan günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tolkıp durup tüyenin üstünde ey Abu Bakr deb aykayladı. Sonda labbeke ya Resulallah dedi. Ey Ömer dedi. Labbeke ya Resulallah. Cügürüp keliptir. Ey Ali dedi. Ali cügürüp kelip turdu. Törtünse ey Bilal deb sonda bir jingişke dağıs benen şakırdı. Bilalga Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ömür kabağı işitkan emes eken qarang. Bilal'di sonda katты жақсы көрgeni. Qarang. Bilal'din dünyası жоқ edi, atağı жоқ edi, abroy жоқ edi. Ol juda bir denesini ben müskül basıp ketken bir sportsmen emes edi. Biroq ol Allah'tın suygan kulu edi. Bilal sonda kuldardan edi. Ey Bilal dedi. Mana qara tasqa chiqqin dedi. Yani Allah'tın uyu. İbrahim aleyhisselamdan başlap bütün peygamberlerden Ka'bası bulgan Ka'baga çıkıp üstüne çıkıp azan ayt dedi. Bilal raziyallahu anhu hayran kaldı.
Ya Resulullah şık dedi. Kabe'nin üstüne bütün sahabalardan özleri kayran kaldı. Müşrik Araplardan özü. Buna Bilal'de karataş yap koysa gerek hazır diye oyladı. Sebebi Allah'ın üyü. Allah'ın üyüne canın aynalığa buyurulgan. Kabe'de bärimiz canla aynalamız bärimiz barıp durup. Bırak Bilal ibn Rabbah raziyallahu anhu. İslam'ın kanday uluk denekenen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem körsetiyor için. Ey Bilal karatasının üstüne çıkıp azah eden. Bilal raziyallahu anhu derildegen köyünde Kabe'nin üstüne çıktı. Kabe'nin üstüne çıkıp durup uluk azanda ayıttı. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bul Allah oluk. Ana karatas emes. Allah oluk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah barlıq nərseden oluk. Ona hiç kim ten kelelmeydi. O bütün barlıqda özü yaratman. Ol bu alemde, bu barlıqda yaratuda hiç kimge süyengen yok. Hiç kimle cerdem çıragan yok. Ol bir haşet zat. Onun sonunda kudreti olur. Eşhedü en la ilahe illallah. Kuvalık veremen. Ol Allah çalgaz. Eşhedü en la ilahe illallah. Kuvalık veremen. Ol Allah kudretli bolgan zat. Onun eşkanday teniz yok. Onun eşkanday serigi yok. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kuvalık veremen. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Elbette kuvalık veremen. Muhammed Allah'ın elçisi. Hayya alassalah. Namazı asınız. Hayya alel felah. Kutuluğa asınız. Mana dünya, bitişi dünya ağayınlar. Allah subhanahu teala barşamızın ahramızda hayırlıksın. Dinimizi sağ olsun. Osunday oluk жерге kelip, azgını olsayam imanlarını tatip ediniz. Niyet kılınız. Ya Allah'ım, mağan da bir karib olu da nasip etse ya Rabbana Kerim. Allah'ım mağan da kalın bolu da nasip etse. Yenkemi de özünüz bulmasanız da ya Rabbi, benim urfaklarımdan kalımdar, kariler çıkı da nasip etse derip bir dua kılınız. Dualar kabul bolatın orunda turmuş ağayınlar. Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Eğer benden senden men jayında sorasa aytqın men oğan çakımmın deydi. Onlar dua kılsın, duasını kabul kılamın deydi. Bırak olar da benim aytkanım istesin. Allah'ın buyurganın isteyik. Allah bizde jamandıkka buyurup atkan yok. Belki özüne ibadat kılığa, kulçuluk kılığa buyurvadır. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alamin. Rabbana tekabbel minna inneke entes semin alim. Ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabir rahim. Rabbana gfir lana dunubana ve israfana fi amrina ve thabbit أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. Allah'ım senin rahmetine ümit kılıp uzaktan yakına gelgen bul meymandarın barça dua tileklerin kabul kılgın, ömür jasların uzak dinlerinde sağ kılgın. Allah'ımına küresip atkan palvanlarımıza hidayet vergen, yüreklerine iman vergen ya Rabbana Kerim. Özünün benden boluda, özünün şinay kulun boluda Allah'ım nasip etken. Allah'ım adamda adamga kul kuludan özün saktağın ya Rabbana Kerim. Jalgızgana, özgüngana kul boluda barşamızga nasip etken. Ve sallallahu teala ala hayri halki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Birahmetike ya erhamer rahim. Allahu akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. On 12 yaşdan da öttük, 15 geldi.
20 keldi jaş baladay jurdun-aw. İşemiz jemiz, jürgende jaş bala emesmin deymiz. Namazga kelgen wagtda oybay bul jaş koy ali jaş bul. Jaşyň 25-ke geldi. Jaş koy bul ali jaş. Üýlenudi bilet, katyn aludy bilet, zinakorlukdy bilet, aragyn bilet. Ha, adam möltürüdü biledi. Birak namaza kelgeni ol ali jaş. Kelip jaşyň 30-ga jetdi. 30-ynda kır asalmasaň ha. 30-ynda otaw tükbeseň 40-ynda kır asalmaýsyn dep Kazak beker aýtpagan eken. 30-da my kirmedime ha, 30-da akyl kirmedime, odan keyin koýa ber. Odan keyin koýa ber, kaýaka dumalasyň şoýa dumalap gide beresin. Hazırky bizden kança agalarymız namazga iýilenmeýärkandygy, Kur'anyny okuýalmaýatkandygy, üýüne bir başçy bolalmaýatkandygy, 30-ga şeýingi özüni jiňaý almagandygyndan, dinen şeriatyn, imanyn koluna alanmagandykdan osa ahwalga düşdi. Mana garaňyz, şol üçin kança künalar istep taşladyk. Cumaga azanda erte turup bamdat namazlardan jakşylap gusul kuyup, bugün cuma, bugün sonda bir uluk gün cuma günü dep jakşylap çuğunup, kırınıp, tazalanyp, en edemi kiyimlerdi kiyip, cumaga daýyndalgan adamdy. Taharat gusulunu alıp, meşitke kadam koygan adamның Allah subhanahu wa ta'ala anadan tuğulganday pak etemin dewadyr. Anadan tuğulganday pak etemin dewadyr. Karaňyz, Allah subhanahu barlyk künasyny geçirip berer eken. Barlyk künasyny geçirip berer eken Allah subhanahu wa ta'ala. Onda künany alyp kalmaýdy eken karaňyzdan.
Öşpendelikke bolmanglar. Böröden öş alam, böröden keg alam demeniz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramlar menen oturgan edi. Hazır sender cennete adamdı köremi desengler, mana adamga karanglar degen edi. Bir adam çıktı. Şaşı jelberep ketken. Betin ağzının bäri su, kolun bäri su kelip otur. Sahabalar bäri karap. Ekinci gün tane ayt kimde kim cennete adam köremse, mana adam karap, жаңа adam çıktı. Hiç kanday artık jeri yok. Üçüncü günde şöйтüp aytıp bir sahaba жаңа kişiye geldi. Tahsir dedi, ata-anam men ere gitsem ursup kalıp edim. Sizden uyunuzda 1-2 gün tünesem boladı mı? Juda jakşı bolat, tüne jür dedi. Uyuna alıp geldi. Keşke geldi. Kuftandan keyin uykutat. Ana o töşegin saldı, jatı uykutat. Ana baklap жатыр. Endi o tahajjud namazga tursa kerek dep. Çok. Tahajjudda turgan jok. Bulga tünümen jılap Kur'an okuyduğun çıkar. Çok. Kur'an'da okugan jok. Azanda turup saresi istep oraza çok. Bamdatga azan aytılgan turda namazını okuttu ketdi. 3 gün birge jür. 3 gün hiç kандай bir artık amalın körmedi de. Oypurmaydı. Keyin kel. Taksir. Men sizde azizlesip edim. Men akeşim kougan jok, uruskan jokmun. Birak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennete adamdı körgisi geledimse, managan karasın dedi. 3 ret sizdi görsetdi. Sizde kanday amal bar eken dep tekserdim. Tahajjud namaz jok, Kur'an jok, şeresi kılıp oraza tutu jok. Sonda kanday amalınız bar degen edi. Külde de bilmeyim dedi. Men birak jatar kezimde Allah'ım, men eşkimden öşüm jok. Meni kim jürügimde ağırtım, bärin keşirdim. Eşkimge öşpendeligim jok. Allah'ım bärin özün keşir dep jatam. Jürügime hiç kimge bolgan jawuzlyk almayman. Bärin Allah üçün keşiremin. Sol amalım şıgar dedi. Karаңыз. Biz jatkandan boktap jatamızga şeşeň palen kılayın. Ana kılayın, mına kılayın, erten körem, jırtamın, üytem. Siz jatığımızben somen ketemizde, uktayımızda. Üyde bereke jok. Malda bereke jok. Erten ahiretimiz kanday bolat? Bir Huday bilek. Bir gün birew aytady. Taksir deydi. Birewdi deydi, jermen jeksen kılıp üçün kaysı ayattardy okuw gerek deydi. Men aytsam okuysunma dep atırım. Okuymun dep atırım. Onu 1000 ret kaytarуу gerek dep atırım. Aytamın deydi. Men aytım la ilahe illallah ve anna Muhammeden Resulullah dep aytın. Bu kalima goy dep koyat. Men aytım sen sonu ayt, ana işiңdegi lanete şeytan kaçat dep atırmın da. 1000 ret okuga dayın, 1000 ret okuga bir adamdı kurtuu üçün 1000 ret okuga. Egerde var goy. Bir 2-3 ayatda 1000 reti jattap olasın onu. Jattap olasın. 1000 ret okuga dayın, bırak Kur'an okuga dayın emes de bolsa. Adam ne üçün ölet? Adam осы dünyadaki bütün amalından cevap veriyor üçün ölet. Cevap veremiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Magan bir gün Cebrail amin keldi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kança jasasan jasa, kança kalagaň jasasa, berber ölesin dedi. Kança ömür sürsün, berber ölesin dedi. Nuh aleyhisselam 950 yıl ömür sürdü. 950 yıl ömür sürdü, bırak öldü. Hazır dünyadaki bir kısaylık var, 130'a geldi. Erten ol da öyleydi. Erten siz ve biz de öyleyimiz. Cebrail hemen aytıyordu. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kalaganыңды жақсы gör dedi. Bäribir odan ajraysın dedi. Meli katanыңды жақсы gör. O canım de, başka da. Balаңды жақсы gör, dünyani жақсы gör. Dünyani жақсы görgene zeketini vermezse de bäribir odan ajraysın. Balаңdan da katanыңdan bärinden ajraysın. Kalagan amalыңды kıl dedi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kalagan amalыңды istegen dedi. Bäribir odan cevap veresin dedi. Jakşı amal kılsak inşallah jakşılık.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Şanның mölçerini жақсылық қылсаң, жақсылығын көресің. Şanның mölçerini жамандығын көресің деп қойды. Allah сондай ұлық құдіреті. Адамзаттың ең ұлығы өзіне жақсы көрген нәрсесін мұсылман бауырына жақсы көруі. Ағайындар, осы Құранды біз адамдардың барлығына сіңуіне қараймыз. Құранды өзіміз қандай оқуды жақсы көрсек, сіздердің де сондай оқуларыңызды жақсы көреміз. Allah subhanahu ta'ala Kur'an savatımız шығып, Kur'an оқи алатын болады, Allah бізге нәсіп етсін. Türkiye'de bir жігіт 6 жасында қари болады. 6 жасында қари болады. Күніге үйде азанда Kur'an оқу. Әкесі, шешесі. Bir күн әкесі дүниеден өтеді. Енді шеше әлсіз ғой. Бірақ бала Kur'an оқуды жаман көреді. Қари болған бала. Құран оқуды жаман көреді бірақ. Мектепте оқиды. Мектепте жүріп 11-ші классқа келеді. Одан бетер ұсақтай бастайды. Анасы, бала жаным, сен 6 жасында қари болған едің. Әкең не бір үлкен арман қылып еді. Сені үлкен ғалым болса еді. Сені шейх Абдылбасит қариға ұқсаған бүтін әлемге танықта қари болса етіп, арман қылып еді. Балам, Құраныңды оқысайшы. Қойшы анашым, қойшы, мен оқым келмейді. Мен Құранды оқым келмейді деп. Кеттім мен. Мектепті бітірдік. Мектепті жақсы оқып бітірдік. Содан Америкаға оқуға кеттім. Америкада оқып, неше түрлі музыка, неше түрлі ән, екі құлағымызда наушник, сонымен бір күні елге келдім. Елге келсем, менің шашымның қиылыстарын шешем көріп, не мынау? Сен еркексің ба, ұрғашысың ба? Деп ашуланып, менің қарсылығыма қарамастан шашымды алып тастады. Құлағымдағын алып тастады. Құран оқы деді. Құранды ашып отырып, оқығым келген жоқ. Оқығандай болып отырдым. Ақыр каникул біткеннен кейін қайтадан Америкаға кеттім. Америкада өмір жақсы. Өзіңмен өзің жүресің, қалағаныңды істейсің. Бірақ бізде жасың 18-ге келеді ме, 20-ға келеді ме, әкешің сені қарап, бақылап отырады. Ананы істе, мынаны істе деп жатыр. Жоқ, Америкада қалағаның істей бересің. Қаласаң зina қыласың, қаласаң ішесің, қаласаң жүресің. Ол өмір маған өте қатты жағып барды. Бірақ оқу бітті. Оқу біткеннен кейін елге қайтып келдік. Шешем көп жылады. Балам, сенен бір ғана өтінерім. Құран оқышы. Құран оқыған адам қор болмайды. Құран оқыған адам әзиз болады. Бұлар әзиз болып келген. Дүние таң қалған. Дүниені таң қалдырған. Балам, сенен бір ғана өтінерім. Құран оқышы деп. Сол дәрежеде Американың тәлім тәрбиесі өтіп кеткендігі алдын шешемді ренжітіп қойдым ба деп өзімді қатты қапа болып, өзімді қатты бір жазалайтын едім. Кейбір кезде шешемнің жылағанын көріп жылайтын едім. Бірақ жүрегім сол дәрежеде қатып кетті. Бұл Американың тәлімі. Жүрегім қатып, шешем жыласа, шешемнің үстінен күлгім келетін. Жұмысқа орналастым. Жұмысқа скорыйға орналасып, скорыйда жұмыс істеп жүретінмін. Күніге өлең, құлағыма тығып алам, тынбай. Бірақ менің жанымдағы шофер жігіт, ол әрдайым Құран оқып жүреді, әрдайым салауат айтады, маған қарап қояды. Бірақ оның көзінде мені жаман көрем емес, маған бір жаны ашып атқан адамды көремін. Бірақ мен ашуланып кетемін. Неге маған бұл соншалық жаны ашиды? Мен ешкімнен кем емесімін ғой деп. Күндерден бір күні шақыру болды. Машинамен қызылдап бардық. Барсақ бір БМВ аударылып жатыр. Түстеп жатыр. Ішінде сондай өлең, шыңғырып жатыр өлең. Қарсақ ішінде 3 адам өліп қалған. Сыртта біреу жатыр.
Ey beri geldi жүгіріп, ана баланы, сөзсек жаңағы бала жатыр деді, аузы басының бәрі қисайып жатыр деді. Менің жанымдағы шофер жігіт қолынан басынан ұстауған ла иляха илlallah деп айт, ла иляха илlallah деп айт, ла иляха илlallah Мұхаммад Расулуллах деп айт, ла иляха илlallah, өкпесін жүрегін басып жатыр. Оның деді аузы мынаға қисайып, мынаға көзі бұлдырап, аузынан көбік шығып, дірілдеп жаны шығып кетті дейді. Сөйтіп еді шофер жігіт өте қатты жылады дейді. Сонда қарап тұрып, бауырың бітті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бір үмметі мұсылман болып туылып, мұнафық болып өмір сүріп, кәфір болып жаны шығып кетті деп жылады. Маған қатты әсер етті бұл дейді. Үйге келіп ұйықтай алмайып, ананың ауыздарының қисайып, көзінің алап-алап болып шығып, сондай бір шыңғыр өлгені көз алдына кетпей қойды. Мұсылман болып туылып, мұнафық болып өмір сүріп, кәфір болып өлді деген сөз есіме шықпай қойды. Ерексіз қолыма Құранды алдым. Мен Құранды түсінетін едім. Құранды алған уақытымда қатты жыладым. Аузу биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куллу ман алайха фан. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Allah subhanahu wa ta'ala'nın Ar-Rahman suresinde dünyadaki barlıq narsa ötüşe çalğız gana kudreti olup Allah gana menge kalışa ayetini oqqanda қатты жыладым. Бірақ өмір екен. Өмірде таза мұсылман, дана мұсылман аз екен. Және саптастарыма қосылдым да Құранды естен шығардым. Шешем әр күні жылайды. Сапарға шығып кетіп жатсам да жылайды. Әкеңнің арманы орындалмады ау балам деп жылайды. Әкемнің дуасы шығар. Менің де хидаятқа келетін күнім келді. Бір күні сондай бір шақыру болды. Барсақ мостың астында бір машина баланы қойылмай қалған, бірақ баланы машина қақып кеткен. Жүгіріп келіп баланы алып, скорыйға келіп салдық, докторға кетіп бара жатырмыз. Содан шофер дос маған қарап, қандай әтір жағып келдің деп айтты. Жоқ, әтір жаққан жоқпын. Сен қандай әтір? Сонда ол бірден тормоз берді дейді. Шығып кетейін дейді. Әтір жақпадың ба деп, жоқ деп. Түс деп айтады, түсі дейді. Скорыйдың арқасын ашып қарасаң, ана жерде сондай иіс бұрқырап жатыр. Ана баланы машина қаққан, омыртқалары мойындан үзіп жіберген, бірақ оның жүзі сондай бір жымиған күйінде, сондай бір иістеніп тұр. Жаңағы жігіт шыңғырып жіберді дейді. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ести жатты. Больницаға алып барды, больницаға барып, моргқа алып кіріп бара жатырмыз. Барлығы, мынау ненің есі, мынау ненің есі деп айтып жатыр еді. Мынау қандай есі деп айтып жатыр. Содан үлкен врач қарап тұрып, бұл мынадан шығып жатқан, бұл шахадат иісі ғой бұл деп айтты. Бұл шахидтік иісі деп айтты. Бұның құжаты бар ма екен? Үйіндегі ата-аналарын шақырыңдар деп айтты. Содан анасы, бауырлары жетіп келді дейді. Жылап, содан врач сұрады дейді. Балаң не істейтін еді деп айтты. Балам Құраннан сабақ беретін еді. Әр жұма ұзақ бір ауылда бір кәрі әйел бар еді. Оның ешкімі жоқ еді. Соған барып, соған әр аптада жұмадан кейін ыстық тамағын беріп, соның кірлерін жуып, үйін тазалап, қайтып келетін еді. Мен балама әрдайым айтатынмын, балам кешке жүрмеші. Кешке жүрмеші балам, кеш болып қалады ғой. Күндіз қай жерге барсаң бар. Балам, анашым, мен жәннатты қатты сағындым деп айтады. Анашым, мен жәннатты қатты сағындым, білесіз бе? Түстерімде жәннатты көп шығам. Анашым, мен
Sizlerdi katı жақсы көрем. Sizler de mаған dua kılыңızlar. Dep anası esine geldi. Sonra körgenden bastap ben Kur'an'a kayttım deydi. Kur'an adamzatты бақытқа алып баратын ең ұлы Аллахтың кітабы. Аллахтың кітабы. Амар Мұхтар рахмахумулла бұл кісіні дарға асайын деп жатыр, өлтірейін деп жатыр. Сонда сіздің ең ақырғы сөзіңіз не десе, егер рұқсат берсеңдер 2 рәкат намаз оқып алайын деді. Аллахтың сонда ұлы құдіреті وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ayatını шын жүрегімен түсінген адам намазына өте қатал болады. Себебі ең үлкен құлшылық бұл не? Бұл намаз. Ең үлкен құлшылық. Біздің қазақта бір мақал бар. Бейнамаздан кейін намаз жаман деп қояды. Бейнамаздан кейін намаз жаман деп қояды. Ол бейнамаздан кейін намаз жаман дегені бір намазына қосып оқиды. Пешенді асырға қосып, асырды шамға қосып қойды, шамды құптанға қосып оқиды. Бейнамаздан кейін. Егер шынымен осы адамзат мен өмірге Аллаға құлшылық қылу үшін келдім деген түсінікті шын жүрегіме түсінетін болса, ол намазын қаза қылмайды. Намазда қатты тұрады. Сондағы жаңа американецтің айтып атқаны адам дейді, мана дүниеде қалтасында көк тиыны болмаса да, оның намазы болса, ол бақыт екен деген түсінікке келдім дейді. Бізде көпшілік жігіттер айтады, мен намаз оқысам да жолым жүрмейді де мен дейді. Намазды жол жүру үшін оқымайды адам. Намазды адам бай болу үшін оқымайды адам. Намазды адамына күшті болу үшін оқымайды. Қазір көпшілік мына спортсмен сымақтар бар анау. Önce namaz okup жүреді. Олимпиада чемпионы боламын деп. Олимпиада чемпион болу үшін оқымайды намазды. Бәлкім намазды Аллахтың разылығы үшін, халыс Аллах үшін оқылады намаз. Намазда ешқандай рия болмайды. Намазда жүрекпенен оқиды да. Зайнул Абидин разиаллаху анху өзінің бабасы Хасан ибн Алиді келтіреді. Хасан ибн Али разиаллаху анху дәрет алып атқан уақытында дірілдеп, қалтырап, сарғайып кетер екен. Сарғайып кетеді оған. Не болды сізге, бір жеріңіз мазаңыз қашты ма десе, мен намазы. Намазға осыншалық қиналасыз бесе, сен білесің бе, мен кімнің алдында тұрмақшымын дейді. Мен кімнің алдында тұрмақшымын. Осы дәрежеде. Сол үшін олардың дұшпандары, олардан неше мың километрден қорқатын болғанда, олардың дұшпандары. Бізден ешкім қорқпайды. Олардың сөздері сондай әсерлі болғанда, біздің сөзіміз қатынымызға да әсер етмейді ғой. Қойшай дейді. 3 күндік тақуа болып қалдың ба, көзіме көрінді. Біттің да сонымен. Себебі әсер жоқ та, ол намазда әсер жоқ та. Адамзат егер шынымен, шын жүрегіменен намазыны толық оның сөзі әлбетте әсер етеді. Ол хақ нәрсе.